kan re to mai anga với nia quiz competition na rom tel school zong tele với nia DAPCC member local te chibai DAPCC mingin kan buk chawa ei với nia kun thatak kan nei thei hi lom tak zeta tin school participant ba ka zirtir tu local te abikin chibai kan buk chewni ei committee in tun trum program hi ka tai khoi turin an da ta thiam zo takpo ni lo mai thiama lo chu kan tian ang hi với nên kan ti dan tu ni mai sela thome hey cũng đang ở bộ khang kan lo nei to thina Rebbon Quiz competition hi state level lam po in ati thapo le lo man te po zula to thin te kha kan ni a kan district hi kan chonom tak zating ka thia hei voi nia quiz competition kan nei hi abul tran na chawla ni chonga kal turania he quiz competition hi kan ti thak chuan kan kheng sang chho zela ni pe chuan kan la kal zel do na chu tiang tur chun voi nia school local zong te po phale zo le mo sai zel tur point kan soma ama saperatan school level competition kha kan nei towa tun tha ni som parial ni som hi khan school level a inti siam na board sai ani a ti chuan school level a ti tha school som te voinia hian district level in kan el le do na heta district level a ti tha te hian state level competition anzu ma chon le do na ni chu state level chu khathar ni thum le ni lia ai zo la nei tur ani a chu ta chon kan la ti tha a lo man te kan la dong le zela ni chuan regional level a September ni som pasera Sikkim nei tur ani a chu ta chuan state a lo kan la kal le do na ni regional level a lo man kan la ni phei chuan October ni soma New Delhi a state level at international level a kan na tel le zel do na ni a chu tiang chuan he Rebbon Quiz competition hi voin he tok na ni lo abul kan tran chau pi na ni chu tiang tur chuan voinia participant local zong te po tin voinia ti tha state level a tel tur te phei chuan national level thenga kan tel theina tur hi kan mit kha ngai tu na kan sen angaya thei to pa kai bua se thun zom zel po angai do na tu tiang tur chuan kan som chewani hei bonia kan dc hawa man tum ani ama lo chu inga moro ko na wangin amel kan mo thei lawa ko sibigya kan sada howin voinen hun kan mangdon ani voinia local zong ten kan she data na tha chu voinia Rebbon competition kan thi hi in el na sakhe mai ni lo ti hi kan shia a thain ka shia a kan shia kan in bua sai na zong pi lama chu kan shia atanga he HIV lo zia atang hian nun dan kong tin reng athazo himzo min ko mu tu ni se ti hi kan du thu sam le atak taka he quiz competition kan bua sai ni chan po hi ani a mizoram hi athazong lo hian pakhat nai kan ni thei khop maya voina HIV AIDS kan ti kan boi pui me voina po kan hun man na chan te rui lo do kan ti te thil
kal koprem in dereng Ministry of Social Justice and Empowerment hian survey leya chuta survey a chuan population base in Mizoram hi drugs mangna saber state ani thil danga pakhatna kan ni chuanom lo tak tak ki kan ram troi do te ponan soi tre voinia athalo zong pakhatna kan ni na chu India ram state zong zong a population base a drugs mangna saber kan ni chu tiang kan din mun thalo kan record thalo pui he nang le ke hian kan no re the ni ti he voine kan thria tangaya chu tiang tur chuan voine kan thu le la lak thir le tur le helai mun om zong zong te po hian ngai tu na tak tak kan sem angai drugs mang thim hi sex in a chin chia dan chuan Mizoram a hian sing khat sang ni zathum somsari pariat tia chin chia ania HIV positive to zong zong hi sang ko som ko tanga kumin Mars sang som ni pangat thenga riko ta chuan sing kum sang ni zanga somli le palingot kan ram a hian riko tong to mithiam ten nan soi dan chuan pakhat phena hian midang som an man ti ang hei chu kan ni phei chuan kan ram chu ngai tu om tak kan hemi kanin kai pun sia lai kan ti top lo ni chuan kan ram ma ba ki chu ke ka ka thir dan chuan foreign kal tur te nu pui pasal nei tu te hian na kila chuan HIV test certificate hi min lak put mai an ti hi a lom tak set ning ka ria hei hi nakina akan pai hun kan awareness campaign kan nei dom na khalam khas ka soi thui lo wanga voine ka soi du chu tiang ang din muna ding chu nang le ke kan tran rual chuan kan district chau a po hian kalai kan ti top thei voine kan thriat zong zong hi kan ho huna kan thiam te theu le kan polemi te kan thil dar zel chuan kan thu soi le voine kan hun man zong zong ya lo ngota chu tiang tur chon voine lo kal zong zong te kan som chewa tin kan hun kan man mai kan ni khung tu re hi khiat lan lo lo thain ka sia a lo man pakhat na hian cheng sang sari andong do na pani na hian cheng sang na pathum na hian cheng sang ni consolation prize pakhat kan sia manga palina ni ma yang chu chuan cheng sang khat andong do na hemi quiz competition bu se na atan hian sarkar atanga DAPC sin lo man kan don kan ani bu se na ta na min pek hi abe tham le maya adik tak chuan adai me lo health department lama kan ho tu te roman na an siama ti dan shra man zonga sum dang om te ne chu tiang chuan boin ne hian mual pho lovin thak taka ti chua kan tuma nikum lama kan din mun te ngai tu chuan organize po hi hukurum tak ani rualin anni thonem ngai na zara boin ne hian tuam taka nei thei tura kanin ngaya nakina participant na kan kheta tan tuna prize money kan soi hi sikul minga dam turania sikul le pe phal che le kha chon thu ni sela ne kan ta tu mai lo ti mai kan lau de ni chu mai ni sikul in erna an ya wangin khang prize money kha tu sikul minga pe turania nga tin certificate aking telanga tin participant zong zong te ro chu certificate asan pa in nang mani hingin indong vek don ani ole na introduction leila
các tỷ lệ tổ chức committee program anh ông chồng là tôi trang hiện cả vài mà mấy ngày thì mình cái đấy và ama saberin kan district lama tanga DC office lama tanga min ho tu na kena po thuron soidona pu sibikia khoma in loading sela ya kan simu pisana si oh kan district kan ho tu nu berani dichuan dapola non pui ren khei kan additional di SP lo tel boka kong en ding sela samagra lama kan deputy DPC pulo malo tel boka kong en ding le sela kan quiz master tur te kan pahin ding sela bima engi te ma peli handing bere reng te sena kina amni khasu kan lam do on chok na sikul ai o azirti tu rom tel zong zong de khong in mani thon mun thau en ding te vai ko na kan lo me heta tang chon hun rei tu kan mang ma wanga chuan committee chuan hun tối tế man ni se kan tin kan rela ahon na hun po tối tế kan ne nga ti chuan kan Christmas arte kuta kan da anga ilai hianin rom man nei siam ngai du mu ka tin kin ala soi ho bela chan chu quiz competition kan zo nuwa awareness campaign nei hi kan in ho san zo bang ti ka lau dewa first round le second round in kara hian kan simo hian hun mang zo sela kalaya khan chu ti lo chu khata tlato ho kain ho rom ti ka lau dewa le ka hemi gam chu soi hiap oi mo sia kalaya khan Temin kan ti dang lam khat donia refreshment te kan don main first round kan kal zo khan second round kan nu le ma chia hianin kan semo awareness campaign nei tu hian zepila fu zo kanga kan ko kim lai taka hemi hun poi mo tak kan da lo chuan atla to kha chu kai ni chu kan ka to lam tia midang competition khir chun zong no pal kha the nia wangin kan ko kim hun lai tak kan chu don nia ale soi tu tam tak oma ma ro chu phang jong jong kha chu kan soi seng lo wanga boinia kan soi tu ang khan kan DC thu soi tu ra kan be sei ania ma ro chu engamo ro khona ane wangin ayo in kan SDO sadar usibiga lo tel theya anin thu asoyanga chumi zo chuan kaloding to lo maya kan Christmas arte puta om chun jong hal don nia eta tanga din sek hi nin om ba ka khalamatan kon nom po kan ni lo mai theya hun toy zo kan manganga kan thu soi kan ngai tha zo vele quiz competition kan tram ngal mol mol don nia ei boi ne hian kalau ti mai ni sikul level at tanga ti tha te kha boi ni el tu te kan nia sikul he introduce we him la time la ya kan thu sai tu kan som mai na ma saberin khozol higher secondary school zong khan ding teu participant te le toy om tu te kha le kan lo lo ma cheu
Kozo Senior Secondary School. Lẽ lòng mẹ cầm đầu lòng chứ. Garmin Kozo High School. Lẽ cầm đầu mẹ. Model High School Kozo. Garmin Middle School to Kozo. Garmin Little Flower School to Kozo. Paris Experimental High School. PES Kozo Pastorate. Go more Kozo Ben Halpatitro. PES Kozo. PES Padigan there. You can but you follow there. Ato Bera. Kozo Kapona Tangin Participant School Pakatan there. Garment Middle School to all to Zetir tu kan sa longkap cukha pakhat mo du samna khozo khopon tang longkal kan hlan tak mek mek chu ni ole tu na chang chu soi kan ngai thana china ka soi ton khan pu siviga chu soi zo hian kan quiz masterin puna mang thum jom don ya pu siviga chu soi turin kan som tia chimirojan I would like to request to open the quiz competition. Hetilaya mun a mi zoam tak tak local te zirte tu te organizers le zillai te chibai ka book che uwa. District level Red Ribbon Quiz Competition 2025 Loman Semna Muna Inbul Up Kalotel T8 Tinglum Takin Kolom MMR Hegin Enla A Tel Zongzong Te En Thiamna Le Thina Te Lantira Thi Tuap In Chuana A Lomtu Ka Soi A Tunhun A Hyan Loman Hontu In Ni Lo Ani Pa Hin In Khotlang Le Ram Tan A Mit Tha Le In Tom Tlak Nizel Turin Het Tilai Mun a lo kalte ka som du bek che u ani. The Red Ribbon campaign stands for more than just awareness. It stands for compassion, courage, and commitment. In today's world, it is not just important to know about HIV/AIDS, but also to break the stigma, to promote safe and healthy practices and encourage empathy. I am proud that our youth in Khazol are leading by an example. I also thank MSACS, DAPCC, our health officials, and all the organizers for their hard work behind this successful event, which will start now. To our quiz masters, the kids who are participating today, all the volunteers, and the medical staff, your contribution is invaluable. Let us carry forward this momentum. Awareness should not be the end. With this competition, it should echo in our schools, homes, and everyday conversations. A tuak na tan chuan he in elna a loman la te le
tel zong zong te, lom tu ka shrill non le, du che wa kazol ti haming cha tu in ni ti in shriring doania kolome. 2025. Today we are not here. We are here not only for the competition or to test our knowledge, but it also an awareness. It also an awareness and to fight and to support fighting against the HIV/AIDS. At this point, I would like to sincerely appreciate our organization, MSEC, DAPCC, Hodo District for putting such a wonderful effort to bring us all together for this meaningful and informative event. So today, I'm standing here as a quiz master. I'm Rebbon Quiz. I will be a quiz master, and I'm going to have 10 teams of quizzes today. So let me introduce all the quizzes today. We have Hodo Higher Secondary School, Hodo Senior Secondary School, Hodo High School, Model High School, Hodo, Government MS School, Hodo, Government LF Middle School, Hodo. I would like to call up all those quizzes up on the stage, please, and please come up on stage. We have 10 schools, but we have only 5. We're going to have only 5 teams, so we're going to group them into 2 groups. 5 Group 2 Group 1 nan masama ni compete masama Group 2 nan redona kaya mo le tun potanga Group 1 ko ka they will stay behind and take their seats, and Group 2 will and mani si kan lo le there or no to khale bi ha and it's a compete ko te an redona ne or please come forward. No mani si kami in team kami ka in kulakan khadde ko la khala le ka ko pi ro le fair tapi kan dole ni so ki mani kan tham lo la an table point ni question point ni ai voting kan siang ka table number 2 ang yan to mi table number 2 an mani an pi le dole ni so or which schools are, please come forward, Group 1, please come forward. Oh, 2 how can we know to send you? Next kami hudonya. So I go here to na round masa kan compete with the an itande. School ya kan lo so yang to mi mai school so mai an table number 2 de an hot le ma support am le. All right. Without further ado, we will. Before we start, I want you all to give an introduction, your name and your school and your class. All right. We'll start from table number 1. My name is Sari of class 9, representing Rebbon High School. My name is Rebbon of class 9, representing Rebbon High School. My name is Rami, I'm studying class 8. My name is Shwazali, I'm studying class 8.
Giảm đến vấn đề là sản phẩm mình sao cho nó lời đấy này. Và đây là cái cần tốn rất nhiều. In mấy cái điều này quiz idea. Is this the first time you're in quiz competition? Yes. Tụi nghe áo quần nhìn na tel tổ quiz idea cái tel tổ chỉ là thì khai ban phải đấy này được. Là tel ngày nha rồi. This is your first time. Rồi, mà sắp tới là tụi này cần giảm lâu à? Cần giảm nó lâu với đi cho giảm thay để mình cần tiền cái rồi em mà har khảo thì tôi mình kiếm lấy tôi lúc tụi cái này. Alright, before we begin, let me quickly walk you through the rules. These are the rules. Alright, listen carefully, okay? The quiz will have 4 rounds: multiple choice, question and answer, true or false, rapid fire round. Is that clear? Each question will carry 10 marks. 10 marks. Each team will be given equal opportunities to answer, okay? Though there will be a time limit. So in multiple choice question, it will be given 10-second time. And in question and answer, 15 seconds. In true or false, 10 seconds. And in rapid fire round, 40 seconds. 40 seconds tu kanin chanzo pe khin tum han don ni tam thiang ber kha o rapid fire round na chuan yin khati tum kha ma se chuan most importantly let's keep the spirit of healthy competition alive, okay? Healthy competition kan in the thiang ni mani kha kan shaken kha ngai ni chuan the audience will all cheer for our teams kan in ring kan in cái đó là tụi nó bên đối đối đấy kan kan lâu kịp cú ra ăn giảm lâu ngang thì kan lâu ảo đồ anh nhỉ So without further ado, let's get on with our quiz. Cái mà biết khi cái đầu tiên ring là vấn đề kia quiz là standing ring của there cái này thôi We'll start with the multiple choice question. We'll start with round 1. We'll start from table number 1. Table number 1 là chúng ta hẳn qua dễ là ô ảnh của tổ xa ta chú vào tuần. Thì hẳn cần qua dễ đô là nè. Are you ready, table number 1? Yes, miss. Your question is, what is one of the functions of ART Plus Center? To provide ART service only, to conduct sales meetings, to provide comprehensive care to PL/HIV, all of the above. Your time starts now. You have 10 seconds to give your answer. D, all of the above. Are you sure? Yes, miss. All right. The answer is D. It's correct. All of the above. ART Plus Center. So, amma kan soi dong hai kan zo na the competition satya ni lawa zo na satya ko ni lawa di kan share knowledge ni ya HIV da ma de awareness ni thachira ni kan lo thir don ya audience tam ton Let's move on to table number 2. Are you ready? Your question is, what is the role of a counselor in an ART center? To provide medical care only, to provide emotional and psychological support to patients, to conduct research only, to provide administrative support only, to provide administrative support only. Your time starts now. Option B, to provide emotional and psychological support to patients. They have chosen B. You sure with the answer? In Tiangen? B. The answer is correct. To provide emotional and psychological support to counselor ART center, then enroll to emotional and psychological support. Table number 3. Table number 3. Are you ready? Far is that wrong? Your question is, what is the purpose of the patient treatment record? To provide financial support only, to record patient demographic and clinical information, to conduct research only, to provide home-based care only. Your time starts now.
B. Jiang Yam. I'm Jiang Adi. Yeah, Kadena. Your answer is B. Democratic and clinical information. And this one, Bumia, table number 14 in Ringam. Ready? I need in zone 2. What is the purpose of the scorecard in ART centers? To provide financial support only, to provide feedback on performance on key indicators, to conduct research only, to provide administrative support only. Your time starts now. Option B, they have chosen option B to provide feedback on performance. Let's check the answer and you can on performance on key indicators. Table number 5 in zone 2. What is advanced HIV disease and how is it defined? CD4 count larger than 500 cells, CD4 count less than 200 cells, or full stage 3 or 4 event. Presence of TB HIV co-infection, presence of only opportunistic infection. Your time starts now. Yes? Option B. Option B, CD count. B, CD count. Less than 200 cells. Pick him up. Let's check the answer. Table number 1 Your question is, what services do ART centers provide to people living with HIV, PLHIV, and people living with HIV? Only ART medication, only financial support, medical treatment, psychological support, and counseling, only nutritional support. Your time starts now. Option C. Option C, they have chosen option C. How they don't end? You're going to change? No, they are confident with the answer, and the answer is correct. Table number 2. Your question is, what is the definition of a stable PLHIV? On ART for less than 6 months, on ART at least 6 months with suppressed viral load and adherence equal to or larger than 95%, on ART with current illness opportunistic infection, on ART with adverse effects requiring regular monitoring. Your time starts now. Option B. Option B and Thanga and Sarah Shaw, right there. Your question is, what is the definition of loss to follow up, LFU, for the PLHIV on ART? No clinical contact on ARV picked up for 28 days. No clinical contact on ARV picked up for 30 days. No clinical contact on ARV picked up for 180 days or more since last due date. No clinical contact on ARV picked up for 1 year or more since last due date. Which is your answer? A in India. They picked A, no clinical contact, A or next table then. Your question is, how often should viral load testing be done for PLHIV on first-line ARV? At 6 months, 12 months, and then every 12 months, every 3 months, every 6
months, only when clinically indicated. Your time starts out. Option A, at 6 months, 12 months, and then every 12 months. Let's check the answer. Adhikadiya. Table number 5 there. In question 2, what is the purpose of screening PL-HIV for TB using this 4-symptom complex? To diagnose TB in PL-HIV, to rule out active TB before initiating PPT, to monitor ART outcomes, to provide ART services. Your time starts now. Option B. Option B, they have chosen option B. Your answer is correct. They have chosen the correct answer. And quizzes, the page on HIV/AIDS, chúng ta phải chúng ta có biết bằng đó. Anh hiểu biết không? Table number 1 there. Table number 1 there. In question 2. What is first-line ART? The last treatment given to a patient, a type of vaccination, the treatment given during emergencies only, the initial ART regimen for a new patient. Your time starts now. Option D. Option D. They have chosen option D. Oh, anh chị anh thấy đấy, mình cần dồn luôn toàn là bằng. Option D too. I think it is. The initial ART regimen for a new patient. Table number 2 there. Your question a question 2. What does substitution mean in ART treatment? Replacing all medicines, switching to second-line ART, replacing one drug due to side effect or interaction, giving treatment without diagnosis. Option C. Option C, replacing one drug due to side effects or interaction. And did it get what? Let's check the answer. It's the correct one. Replacing one drug due to side effect or interaction. Table number 3 there. Yeah, in question 2. What is telesales? Treatment given via telephone, a TV program on ART, video teleconference-based SASAP meetings, SASAP conducted by mobile vans. Your time starts now. Option C, Jiang. The answer is correct. Video teleconference-based SASAP meetings, telesasap on the next table there. In question 2, which is switch in ART treatment? Switch, changing the clinic, changing the full regimen after treatment failure, stopping ART permanently, giving vitamins instead. The time starts now. Option B. Option B, changing the full regimen after treatment failure. The answer is correct. Changing the full regimen after treatment failure. Table number 5. Your question is, when should HIV positive pregnant women start ART? Only after delivery, only if CD4 count is low, after baby's HIV test, immediately regardless of CD4 or stage. Your time starts now. Option D. Option D and Hanga. They have chosen option D and the answer is correct. Table number 1 there, and then ring draw. In zone 2, who are considered key pollution? KB in SBI, RBI services, only school children, people with cough and cold, high risk group vulnerable to STIs and HIV, retired individuals. The time starts now.
Option C. Option C, high risk group vulnerable to STIs and HIV. Answer. Again, anti-declared. Next table there in question 2. When should pregnant women ideally be screened for HIV and syphilis? After delivery, at the second ANC visit only, in the first trimester, after 7 months. Your time starts now. Option C. Option C, in the first trimester. Syphilis in the first trimester. The answer is correct. That's right. To call them best to the corner sound villa and why? And whom wrong I NG one in on it. Better jump on your mom. The glow and tum low like to mark. Next table, then table number 3. In zone 2, what is viral load? The number of HIV symptoms, the amount of HIV in the blood, the strength of ARD, the weight of a person with HIV. Your time starts now. Option B. They have chosen option B, the amount of HIV in the blood, and the answer is correct. Table number 4. Table number 4 there, can you bring them? In question 2, which portal is used for reporting HIV syphilis screening in pregnant women? DigiLocker, IR, CTC, HMIS, Anmol, Search, Arroya, Setu. Your time starts now. Option C. Option C, HMIS, more. They have chosen option C and the answer is correct. Get the answer right again. What disease? Next, sorry. Table number 5. In question 2, what disease is the leading cause of death among people living with HIV? Tuberculosis, malaria, diabetes, dengue. Your time starts now. Option A. Option A. Again, option A to answer. Tuberculosis. Tuberculosis. They've chosen A and the answer is correct. And table number 1, they can subject go to Nigerian question multiple choice Nigerian pakhatche and then multiple choice to me the last one in a question answer round can call When should ART be started in a person who is infected with HIV and TB meningitis? A. After completing TB treatment, 2 weeks after treatment, TB treatment, only after CD4 test is done, after 1 year of TB treatment. Your time starts now. Option D. Option D. They have chosen option D and the answer is B. 2 weeks after starting TB treatment. Apoilo, don't lose your heart. Oh, we still have a long way to go. So, So on table number 2 there. In question 2, what does the 4S symptom complex used for TB screening in PLHIV include? Cough, fever, weight loss, night sweats, sneezing, coughing, cold, fever. C. Headache, cough, nausea, fever. D. Cough, fatigue, dizziness, weight gain. Your time starts now. Option A. Option A and Salman confused every draw. Option A and Tanga. Answer. Anti-beginning. Cough, fever, weight loss, night sweats, TB screening. Complex use for TB screening and cough. Table number 3 there. In question 2, what is tenofovir used for in PLHIV? It cures diabetes, it prevents malaria,
It lowers blood pressure. It treats hepatitis B and HIV. Your time starts now. Option B, they have chosen option B, D. Option D, can confuse to me when you can confuse to there. Option D, the answer is correct. Table number 4. In question 2, what does the treat all policy introduced in 2017 by NACO mean? ART is only for advanced HIV cases. ART is given only to pregnant women. All persons diagnosed with HIV are eligible for ART regardless of CD4 counts or clinical stage. Only children below 15 get ART. Your time starts now. Option C. Option C, they have chosen option. And let's check the answer. Option C is the right answer. Last question for the multiple choice. Table number 5, in question 2. What is the target for the NACP Phase 5, 2021 to 26 regarding HIV stigma and discrimination? No stigma or discrimination. Less than 10% of people living with HIV experience stigma and discrimination. 50% reduction in stigma, 80% reduction in stigma. Option D. Option B, Antanga. Option B, less than 10% of people living with HIV experience stigma and discrimination is correct. Question and answer round now. Thank you all. Darso panin tu rigona ending campaign. Su kan ikut don campaign. Kami sama. Health Department le District AIDS Prevention Control Committee atangin invite by kabukatio HIV AIDS awareness campaign ngai chato in obem awareness shimadel to hanban parkeu mani invenman knowledge in the chato in the more the more that's what don't do question the voila ani HIV the AIDS here lam lam soi thei o me HIV lam ko me ni lam soi deu human immunodeficiency virus. Virus shik. Ina HIV tu ashik bigaka human immunodeficiency virus ani AIDS lampung ke AIDS lampung ke acquired immunodeficiency syndrome. Ani bezong kong hindi kami Cảm lùi mua hành để next up đó mình có phút rồi dễ rồi mình có phút rồi slide phút là rồi mình không dễ rồi cho nên HIV khi cho ashik mình cần gì COVID-19 thì cần ship đúng không COVID ship ang thấu khan HIV ship ko hi retrovirus and hi retrovirus and ya coronavirus ha amen kha insha abial deu tu
abiana spike kan ni ya kiro in mi chata me nakita HIV thanak to karot ki langa chu retrovirus family atel daily virus te bacteria te disruptional only kan share kiro HIV thatu human immunodeficiency virus kan dia kan rai do kon machine taksa kan immune system tu virus kan mi la om sia to ka tuan na jin khan kha quiz to question kan quiz master free ma ai ko da ron zo da kan no kam te ko kha CD4 ene WBC ti te ko kha kan lo share kiro WBC lam pum kha ene white blood cell CD4 lam pum in share Alexa kan ko lo me zero asai to kam ko don lo me ko ka tu chuan tingarin lo share wo ashika kha machine taksa aluin route of transmission ka lo tinai hi HIV hi achunga kyan enzyme se organic enzyme ko no machine taksa abe na tu kha integrase the protease kan ti the reverse transcriptase enzyme shaka onka apora kyan enzyme protein machine ki sena azube na ki apong te kin le pin an te kin ki aontani CD4 kan ti kha WBC kan white blood cell ki sena kan ki sel bar khata kan receptor omani a receptor khan yani apin ang vel ki tikani HIV shikan khan CD4 receptor khan azu hey loken ki ang han chu khamen chabi le again ni atana in fu ang chian WBC CD4 cell le HIV virus ka ai fu thina ni enati nge cell dam kan cell dam pakhat ma HIV shikha na effect ve si lo athoi koi si lo kan ti chuan CD4 cell WBC CD4 cell kha a target cell ani kan taksa cell danga afu thei lo HIV shikha chuan HIV shikhi pai khat kan taksa anu to chuan a chuak le thei to lo kan ti tiro enati nge tin share Science ka class 12 science la te ka no man one part te uno ka class 12 science la ka no 11 class 11 science zero lai te ka no mem an one part sin te ani le DNA RNA te ka kan share shitam ka coronavirus kan ti te kan HIV shik te hi RNA RNA virus ani machine ki sel pathian machine min siam dal kan system hi DNA ani thumani chuan khang shik kha machine khoi tur chuan HIV shik abi takin a in kham kan lo mai ni chu in se kame ama zia RNA tan khan machine zia khana in Chitani. Kisena to CD4 khan kan white blood cell CD4 azube nu khan alai reverse transcriptase kan ti the enzyme atui in ve ni to a chemical khan machine CD4 cell khan a in release chuan reverse transcriptase kan ti to a enzyme khan kan DNA kan ke ma ni machine taksa kan thi sen make up DNA double helical structure kan pya hetana sam phya amya in phya ra ni kan ke ma ni system kan thi sen le lo in siam na so alni single strand samsai pakhat amya na ukani shikakha chuan machine taksa anu khan machine taksa a lo na kha apawa khana kunta le HIV shikha chuan kami power chuak le theire reng to lo tu kami anu na tura a machine taksa amana khan machine taksa sia kha in transform ma ni tu transformer in lo tiro transformer ang deu khan RNA shik athanin DNA shika reverse transcriptase enzyme
enzyme mang khan ai thak tak lam ta a machine ki senzia ala chia khan kan taksa bet het ka em ni chu kan ral do khol kan ni white blood cells akha bet het ta ni chu kon acquired kan ni chu mi zo chu ni ne acquired ang zia chu kan pian pui ni lo kan don chok in chu kya men kan kai chok immune chu immunity immune kan ni chu ral do mo kan taksa chakna min petu system khau hei CVS cardiovascular system kan lung lam khol ashama oma thuak lam central nervous system ma oma respiratory system kan ne kan thuak kan thok na te chuan excretory kan sun chhuat na te kan ek chhuat na te pathian ne machine moi takin thatakin kan function ke tu na siam ani chuan shilaka min ve mu turin immune system asiam le ta kha immune system kha HIV ship phakar de khan mo machine kha TGI mo bangin a immune system ta kha khoi chat ni chu kan in ve thiam ni ngai ta ni chu thil tak reng kan chuak te kan lung te kan kal te mo kan thin te shisel tur chuan kan taksaral do khol kha shisel mai ni chu kha ta kha ma se HIV ship chuan ro khoi koi chin kha ni next H1 AI kan kya deficiency acquired immune deficiency tu tak chamna ina tiro kan immune cells ka ati cham ka ni chuan syndrome kan ni chuan nat tak kan ra do khol lo chak to lo khan nat tam immune wak thap ta mi shi ka TB te pneumonia te cancer te cham chu bang chuan HIV ship ki kai bu tu ra ni lo achan chu AI dam doi te ko chat ta ka ke ne si lo chuan tum som nu ve la chuan kan HIV ship kan kai lo ti kan kai ti kan share lo ke chuan ama ashi ka control tu dam doi kan e ne si lo chuan kum som ve nuwa chuan ZMC ICU mo kan ti ka pa ni ve chu bang chuan lo om zia te hi share tha tha ka ki adang lam na ne ka ro soi ve to ta de la so the immune system on the body the white blood cell and the body rock ni ke tin so la so white blood cells ki kan ra do khol cell ko mo be hadita white blood cell kan ti ko CD4 kan ti khanya kan soi ne white blood cell kan ti kan cell chi shama ni white blood cell kan ti ko khanin ti doctor kan sel the one cell shama oma ma sai shia ka mai lo CD4 kan ti kha a cell pakhat ani hey sipai indo kan ka ta ola kan men ban lo kan ta kan ral kan lo kan ta ni chuan atira chuan he ta changin min ron do na lo emi signal lo be tu lo duty kha om tiro sipai pakhat kha tiang ang leo kha na CD4 hi a sipai pakhat amani chu in chu kya men CD4 khan alo do lo CD4 khan HIV ship ka taksa lo lu te ti kha a cell dang a sipai dang immune system a cell dang chak lu tu ho kha a chu shin sha chi na ni chu lo gai cha chang ko poi mo lai ta ka ya CD4 ka chuan signal be don a chian te kha he ship na om do lo lu do ma ko ti do na ma se HIV ship kan taksa lu chia khan kisena azo in transformer DNA kan kitchen zia ala khata khan ai pung ta twa men ni chu CD4 ati chia a signal be tu ati chia khan kan ral do khol ka ati GI ati a in chu che kamen ati GI ati a chian lam te khani HIV ship ro that tu te kha signal ba be thei lo ni chu bang chuan CD4 cell kha ata nyam po le HIV ship kan taksa aron pung chak ti na ni chu che kamen what signs and symptoms ka chen kha symptomatic ti kan soya kan taksa HIV ship aron mu ti hian kan ral do ko la lo chuan he mi sing pa kai kan system ai ang vek lo ba kan taksai ang vek lo ba a
chen chu si se lu tuk le kan ta kada atira chuanin Asia pak lo ni chu a chen a chuan sim jong nei mi a lo in an progress zo in an progress a chen a chuan kar khat kar ni nu taksa a ro nu khan luna te shitlang ang de te na mang ute sokna te a ro nei ve thei taksana taksarol ki te nei ve thei o chuan a lo ya chuan zo in khami kha ai en kola risk a nei ti ai chu silo for example heta kampal pakhatin commercial sex worker female sex worker kan ti KS kan ti mai zo zo chuan alo ko mu puya ko dom mang lawin unprotected sex alo ko man puya ni kar ni ka thun huwa ti khan shikam ku taksanwam lo taksarolin oma ma se ama khan o HIV ka kai pala niang ati na chang shi lawin ICTC a intest na chang asia lo chuan anak na kha ashika kha anu thuk tu la ka CD4 tam tak a in ti chia chun chuan a virus ka tak sa pum te ti na ni in sha kya me chu ba ka kan WBC te au na chu chal te kha ni ta o kan chal kan lymph nodes kan lymphatic system a kha na thong chei ta ni chu ba chuan ene ron nam chua kang kan ni ka thun nu ka tha khat nu thani nu wa chuan tha thun nu wa chuan kan chal te ron bok chana in sha kya me a ron ho ka ma kun rei tak kun khat kun ni nu wa pe chuan kan hu ki zong te a ron khat ya ba ka mo chuan om se nei lawin za na ta kan kwan khosik ang ten kan om chi kan kwa te thalo ni ma ka om se nei mi a lawin kun rei tak chung ko thalo e khal ke lo ang ten kan om te a chuan om se nei lawin khu khang khang thani kan nek lo da na tak phei chuanin kar li ai tam khatiang anga machine kan in ve ta khatiang kan ve ya kan recent past kar li kar thum ma a unprotected sex kan lo nei amo blood transfusion te kan lo nei amo ene khatiang injiu na man rwa tu te ne na mo kan in share ti kha kan shekura khatiang khan kan om ani chuan ICTC pana intest but in sha men na ka mi shika kha kan kai ti kan share ma chuan ART dam to ya a virus kan control but chuan tin ma kan om lo in sha men chuan treatment kana ka ni ka tin hun pho ka thisen tin hun ka shabok si lo ti khan ko om char treatment ka lam ya no kum ni kum nga akal ka kum nga kum so te po kal thei phata khan opportunistic infection antitani karal do khol lo chak to si lo ka immune system lo zoi to tu mo nat na shik en ma do zo to lo khan khani tak sa kha shik sham khan an bo ta ni chu TB shik te pneumonia kan ti ton he ya bacteria pneumonia ka lai kan treat thei ni lo a serious action deu in shi ka men chuan thua ka te ko an mu thei ta ni kan shik dam kha bacterial meningitis te kan tia poi kan ti chu sex an na enjoy director in pu ko o ma mi ka ro ko zo la se mo ka ro ma ya kan wai pui ve to ni HIV di pu hi Mizoram HIV di ni poi tak chu ZMC Mizoram Medical College a kwan no bang tak tak kum som ni pa ma ti mai critical looking anti na kuwa anti donin HIV an ni ti tam she swak chia te kan kam lu to a chan chu intest kha na sak thina ni chu in she kya me chu wa chuan an thua ka te TB alo lu to an thua ka meningitis til da kam shi alo lu to a chan pe chu cancer an ti ang chi te po kha om ve the a chu te po chu azwala HIV shikha ni na izwala to bang chuan a hun to wa hianin kan thisen din kun kan shia do bang hen a hun to wa thi hi an tam pha hi kan chu ba next slide chuanin late stage a chuan chu AIDS a ron ni to khan AIDS a chuan na tam tak sa khan om khom hi na ni chu ka sign and symptom HIV AIDS ani thei a kan ti chuan hei oral thrush kan hi
kava shokvar thil lem har sa ti te om vel kan sha te ro om vel te hi akomon em HIV shika ya chuan om vel pa ngai chu he ku palam diabetes ve to ate chuan a om thita ni ma se an ni a chuan a war an na sam tu thina ni chu om zong te hen lai nerve kha effect thina ba in hen lai cranial nerve kan ti am te kan akol mo ka te an na sa thina ni chu e cha han thlen ko chuan chu om ve te pneumonia te TB te akuanin tak sa ko thata kan tum thata a thlen chu chi chu acquired immune deficiency syndrome kan ti chu ya next slide ka ko to a a in kai chon dan em tin ne mishing in kai chon ni ta ti ro hei chu em tin ne kan in chu kai chon kan ti chuan ama sabela unprotected sexual contact unprotected kan ti chuan emtiu mishing kan soi no kan o in la no pa nga ron than ke ni a in sia ta chul na kin no kan bui masal nei do kai zong nei do ren ni a ke chu a chang ro ro bin ko soi don an chan chu in ve thiam lo sa ma cho Europe le US a kan pol ni pol thum an ni in ve da HIV la ka in ve da an shek ko ke ni chu dilan awareness kan pe a shek ma in kan mang du lo in chu thiam men chu apoi chi ta ni unprotected sexual contact kan ti chuan machine kya ni no machine kan ka soi china mizom te vai ke Indian ho pe hi kan ni mangai tu chi ta ni ngai zom kan ne kan at chen ti ang mangai mo nu pa an siam nu a pasal HIV positive nu pui rai a rai huwa no te pai huwa kan te sa kan hu chua hen nam lu tu kan ni chu chu poi kan ti a tu na pe chuan hei ko san ho te den to en sex ho hi kan thong na sa thina an ni a pe chuan nu pa in siam ma family guidance counseling kan nei te ya thisen in shena mangu nu pa in siam tu Christian chu kwa thata ka in siam tu chu achan chu an fa te HIV na ka feeling nan kan ti ni an thisen in shiat khan en ma po yo lo shin kan in ma ngai ani chuan a ve so khan ARV dam doi tharu thata ka e chuan dam chu ka e tu ria ma se tharu thata ka e chuan enia chen chi kan viral load kan taksa a viral omza virus HIV shika kha ta ati nyama ML thata sam khat IJ ma acha nyam do chuan mission danga kan kai chon thei khai chon thei to lo ti a englaw ni research to ania hi chu sia ta ni a chu wa chan nu pa in sia in siam ma de po yan kan HIV din kun te hepatitis din kun te a chan nu ka vertical transmission ka kan soi ke ro nu ina ano te a kai chon thei na chi sang kha nu pa fin ta ka kan siam do na ni chuan len ve te ba mai ni she sel tra kan ni ngai chu bang chuan HIV te hepatitis te syphilis laka kan filim ti kan share khan nu pa in sia thik tu pe ta ma se ni kan ba war lo khop me he te ko hi chin chok chu tha ma ni a fel ka ke ten chu ayush doctor pakhat le an pa kha pastor am je tu ma nya sia hala ma pe do na anin le mai la ni test thap me ni an mi khu an ro wi kan ti tu ka dia ang tu pha dia wai tu ma sen ka ti a pha sen de ai chu unprotected sexual intercourse kan ti ta ni kan ko pui te HIV din kun kan shiat si lo chuan nu pui pasala te ko in kai chom an ta ma chu bang chuan na ko National AIDS Control Organization ina atina chuan mishing sex kan man pui do din an thisen din kun kan shiat si lo chuan condom man tu in chu kame sexual atranga in kai chon amin vel mu tu engmo han soi te u condom condom hi subcenter ate PHC ate district hospital ate a thodin an lak tu om re ani za mi ala tu condom kha inun chan tu tu ra ni chu sex mang ro ka ron ti lo ko ina ya ma se lo thei lo thi la
nghe coi nó quá cho nên mình chia con mi ba con quý chính adult kan ni to chuan secret te kan pai na ma ku wa kan pai na ma ni chuan condom packet khat hi pai le chin du a chanang cheu phone phone nan le nan ma chen chuan ma se a phone du ke tak hen phone chin ma chu ba ka long đặt lên được cái hình cái chin man tu sex kan mang do na ni chuan condom ni man she no tu transmission kan ti chu HIV kha nu in anok te pa ya akai chong thei in che thia mem no te akai lai nan nu in apai lai nu te tui apek lai ashin chua lai te akai chong thei ni chu in che thia mem tu lai kan mi zo ram ki pilot state kan ni a elimination of vertical transmission of HIV and syphilis kan ya dual elimination kan chin than bi ma elimination ron so dual chu chi ti ania HIV le syphilis kan zo so in share da du in share da du sex sa tra in kai phone thei na thau ani sex te apa na bol lo te chua ka apa na kha arap tha o chuan atopa lung te thuak te ru te a khoi ka thei HIV ai ko te chong ka hau zong da du ak chin ka chu bang chuan in sex sa tra in kai chon thei na ve tu chuan en mo man tu no, rindam chero. But injecting drug use kan hi khian roi lo ngai ho ina hey meisian so don don khoi mo han dia drugs an in chi don don chian ho group khatin om chi na ni kha ho ka ni an hui cha to ni tu khan syringe kha an mo in share chi na ni chu in chu kha syringe kha in share ho ma se acham chuan a heroin bottle kha an needle man in vi to na te khanin an lo zu bang non chi na khata an hi le chi khan a shi kha a in pass on the ni chu an in bit le ta bi khan chu bang chuan sharing injecting needles le equipments a khan a in kai chon ko ko ni chuan a kan ni na kan ti infected blood kan tia blood transfusion kan shaka tiro N6 le heavy voluntary blood donation association hi adinga health and family welfare department a hen an tang to wa voluntary blood donation hi district zong zuma kan kal pi chi ta ni khata khan thi sen thiam ni machine na ron thei na nat na chinga hi kan screen char char ta ni HIV hepatitis mo CB le syphilis le malaria ya ho hi kan screen chi ta ma se HIV kan test ni na ka ro so ya tu na kena so ya blood transfusion a khan blood bank a khan HIV shik khalo lo om pal ta se 100% ka din kai chon thei na tu ra ni ber zo ni chu in shi kya me a chan chu ke na hadan kan pe tu thwa ko ta ni tu ba chuan machine in blood kan do in blood transfusion thisen kan in pe in a him thei ang ber kan in pe na a program hi a shan pa kan le ta ma se van wai chap takin pakhat emoni pani emoni chu mi zo ra ma he mi chu po ya nin kan lo in kai chong ve to a ma se a tam lo ni chu kan film ku em ma min chuan ga chin khanin question pakhat to ona and flu nge HIV shik pai tak sa twin min nge HIV shik om shi ti ka question oma blood ti chau ka option khan pe a thisen chu an tak me ui ma se he mi pa bo cement kan ti an pe in she ro ka ma te atam ani cement a khan HIV concentration a sang chi kon me chia ko menstrual blood kan ti menstrual blood kan ti chu period thi kan nei na ya kan thisen chu a ka kan HIV shik kan pa ya ni chuan ka ka to kan a om ve thi chuan nu te tui te me che ser a tang a tui chuak a tang te chuan mi pa ina a bo a ron chuak ma a tui ni ai ti chu soi kan kan don a chan chu kon don man koi mo sia kha ka kha na ron ma ni shik ka kan lau lo ni chuan man lo mai thu ro nia kan lau ani chuan kon don ni man thu ni zan long bok sia chuan ma se a next a kha ni
kan in ti thai lu chi bu ka HIV awareness kan pe kan lui lian mai pe ma se atak ta ka chuan chin te kan lawa mi tui te kan lawa kuta in chi bai te kan law le se HIV a avei a shikai ti ka sia chuan he kan sia ta chu la ni en a he HIV concentration claim le om lo a ka ngai chu mi tui te chin te than tui te mo tui le sunate HIV concentration ka atle mani a om zia ta ka chuan white blood cell tam na tur ang chi reng reng tak sa tui ri ama khan HIV shi ka tam chi ni na ni chu in se ya mem next le tu ka san bo chuan kan in ven do na ni chuan HIV na ka te STI ka ni chu sex atama in kai chon thei na laka kan in ven don ani chuan a in kai chon dan kha kan sia ta kaya a in kai chon dan kan sia chuan a in kai chon dan na chang kha a in ven na ron chuan kan ve sex ani chuan practice safe sex responsible sex kan ni chu in se ta me safe and responsible sexual practice kan hi om sia chu protection nang ma mai ni lo hey HIV kai ro in tom chua a shik pai in tom chua kam taxi ze te pen de M6 na kan man ho ya an cham re na chu ke ma to process an ni he chi na ni HIV shik hi ai kai chon hey ko South Africa ten pe hey chu mo a khobu a khono no ta HIV in kai chon na te om nia na china ko sia ma khana ron chue mi zo ra ma chu ti za sing thum chuang ri ko ta om to kha chu a in te sa in sia chu tuna kan MNA kan minister ho te hian I state council on AIDS le legislative forum on AIDS te kan thu ho china kha ma pe chuan an thu re chu voluntary testing kan win covid ang khan mass testing kan hui to me la tha an ti a chan chu mi zo nam mo min chi ral tu thil hi atam de ni chu vai kan na wa vai ko kan min ma ngai so ko ma ti ei tu ra nia ma se phang na HIV te STI te drugs te kan do te sin lo chuan ka khan min ti ran do a am so ka ni chu sexual root a chang kai kan nu lo chuan safe and responsible sex man lai khan ABC kan se pe ma san tu chi je ti ro A for abstinence in sum tu kan ti ni ngai zong le kon sex man tui va pak lo tu man lo top tu pathian tu ko na ti B a khan be faithful ati le ta ni ko pu ya khan rin om ro kan rin om lo zia chu kan data M6 data lang or nei ni a sa tha chuan pathum na use condom ông già chú in zoom na in zoom nga cho nên ngày zong in để anh đi quân một quý để quân và sang để quân in một quý là cả phim quân la in phú quân thầy là cái gì cho anh còn đông măng rõ thì mấy cái ABC very easy cho bạn có còn đông bài cái luôn cái gì khác mình xin phim luôn khi sẽ là hay sao cho bạn có còn đông bài cái nhiều việc khá là khá thế nhỉ mình bảo khá mấy chiếc condom man ala ni de an thei ma se condom in man khan in nu kha in chan ro ni chu in se ka me no ko te khan se le nang chu na ti nei no pui chu ve ro nia okay chuan in chiu wa cha ka din kai chong tu lo ni chuan ma ni siam man mei tu in se ka me M6 a kharin drugs do tu department at oma ke ni a khatwal nat na in kai chon harm reduction kan lo ti thin ta ni condom te kan sema a chan chu KS la ka changa an kini theinan condom te chuan in chiu ni an ni chuan HIV an in chiu wa changa an in kai so lo nan needle syringe exchange program te on thin ta ni in se to me thea ka khan na in kai so na kha ve na I chuan hi ene ni ri sa om le chu mo ri sa om le chu dam do in na doctor ke nurse ke acha tu ti share ka ni khan ti sen te kan hi pa injection te kan ve a kha ta tram han ni tu prick kan ti thina xiao me an in ve he ni chu kha ta tram in kai chom te kon om thina
ni chungin post exposure prophylaxis kan tia dam do yo mani som ni pariat chung a chu kan a pat chuan in ve thin ta ni chu mi post exposure prophylaxis ni som ni pariat a chu India dalin sexual abuse ma chuan nu nau pai hian anau te a kai chong to su se kan ni na ni chu chuan ni kum laka a khan nu kum tin hianin Mizoram ai an chu dan chuan nau pai a hian mi zathum le som ni pariat ve la hian HIV positive muturang ai kan ni ta ni a chen chu ma ni din mu din sheta ron rai lon le ket ni thina mi za ni chuang chu chuan a than kan hu hi first time mo ron rai an first time na ve no te pakhat an nei na tura lo detect te kan ni thin ta ni chu an no te hi kan follow up le char kan no te pian zo te le ti khan ka ru tharu thasom ban ni le ka som thasom pariat na kan kon fam ta chu ta chuan amma akhan pumga lam khan no te nu ina akai chon hi som ni te kan hu ve thina ni ke ma khan kha program ka entry na tun kum ni kum thum chung hian parute pariat atangin sam ni som ni pan ni hi thuma khan pariat chuan panga pathum ni kan lo chin sia ve ni nu in no te akai chon ni a chen ve tial tia la sam ni som thuma chuan ni rem kan tum ve ni chu chuan next ba ku kan soi to chuan HIV test in awareness a chuan koi mo ka ti a hi a test ki sang ni ve ta ni HIV test na hi tam ve ta ama se India kam mi tuita na sarkar ina ro chok chwa hi antibody test ani ICTC in share alam ko min share again integrated counseling and testing center kan ti a kiro testing HIV testing ki tu hian tu ma kan in nor hian lawa by force kan in test ni thei lo ma thu ani tu ra ni a chumi lo pui tu chuan counselor kan nei ta ni kan kwa counselor kan share pisang tu in share ka da lo pui chi ta HIV information zong lo positive ta se lo negative ta se te ve ka an shila chumi zo testing center kan ICTC kan thona an lo test kan test man ni mo lo shilo ro ki ni mo nya amma sabar ki kan manga ni chu HIV test nan ya chi thum kan manga rapid test chi thum kan manga ni chu pakhata positive a panina positive a pathumna positive chuan HIV positive kan ti thi test kit pakhat chaw mangin HIV positive kan ti thiam la ni test kit pathum principal chi sang a testing principal chi sang mangkha kan manga kan test chi ta ni chuan antibody test ani apangin mo natna le hi scientific term chuan antigen kan tia kan taksara do thola changa ro in siam tu ri lakha a protein ro in siam kha antibody kan ti ro chuan HIV shika chuan khami HIV shikron do tu antibody siam chung khakar thuma changa ka te ani ve thin awangin risk kan le kan lo in jiu no man ro kan lo in man kol amo kon nom ben lo in tu e bo ko mukui HIV a he yang ati ka kan ngau le sia ka in test de ta ni avoi khatna ka in test khan ka shik kha ro nam lo ve the kha test a khan tu se chia ro o voi khat chok in test ya min ve lo ke ka shik ka sei mu ni chu achan chu antibody kan taksa antibody kha test ki dina en fia tu ra kha mission taksa akar thumkar rokar so mani thlen ko amai he khami thi sena ron lam tu khan chu bang chuan nimin pia ka exposure i nei khanak tu wa kan ko fam mal theilo i du chuan ICTC a ka test ta ma se counselor i thum tu wa local le ro alo ti don ta chia khan kan ko fam theilo khami kan thisen a HIV ship alu atanga kan test kit in HIV positive pi amin mu khami chunga kha window period kan ti thina ni chu
kami window period ka HIV testing aja na umabangin, vai khatja testing tutok lawin, risk kan leya ni chuan khathum nuwa in test non ve na chang sha. Okay. Kon Alex OI ti opportunistic infection kan jinta ka soi thuak to a kan taksara do ko la do chia tun khan na shik kam lo serious de ko kan taksa kha ni environment chalu tu kha lo ni ka ni tu a chen na tu ra khan tu wang chuan na sang sang in bin la ko khan OI ti ka ni a ren zan na lo la ve thi ta chuan na ta khan in AIDS siam lu khan kha body kha lo ve tu ka ni next chuan ART kha na chin kha question tam an so ta AR a har ka dia in thiam ko ka dia no ka ko kha I a program mo lo khosol mo pang in ben lo fin rep ka dia in fel ka ti to a question kha har ka ti to ke kon so ART dam do hi a poi mo ba Alright. We have these young, intelligent, and smart students here up on stage. As I can around one another, group 2, they can make it. Table number 2, and what they don't need. Number 1, what do we have? Government Kundal High School, table number 1, please take your seat. Table number 2, yeah? Kundal Higher Secondary School, please take your seat. And for number 3, what that who picked table number 3? representing government high school. My name is Susan and last time representing the government high school. My name is Nidala Mansa, as an president and arts represent Kosovo High School. My name is Fatima Hamza Otashiyan, representing from Kosovo High Secondary School. My name is Ramapur Sano, from class 8, representative of the middle school children. My name is Esther from class 8, representative from government school. My name is Jacob Lanopi, studying class 9, representing from PS Kosovo. I'm currently studying class 8, representing PS Kosovo. My name is Dr. Rama from class 9, representing PS Kosovo in Dhaka. My name is Osama from class 11, representing PS Kosovo in Dhaka. Ready to take quiz? Alright. We'll take again. You're going to have 4 rounds. Multiple choice, question and answer, true or false, and rapid fire repeat. And then in multiple choice,
choice, you're going to have 10 seconds time and you'll be having 5 questions each. 10 points in the paper comes to that one. One question and answer are 15 seconds and in 15 seconds you'll be having 4 questions each to each group, to each team. So 2 or 4 questions. How? You'll be having 4 questions and 10 second time. You'll be having 10 seconds to answer the question. And you doing this one, don't repeat 5 round at one, 40 seconds in the one. So we'll start from table number 1. You ready? Your question is, what is the primary purpose of HIV and AIDS prevention and control in 2017? To provide financial support to PLHIV, to safeguard human rights and reinforce constitutional rights for PLHIV, to conduct research on HIV/AIDS, to provide medical treatment to PLHIV. The time starts now. Option B, to safeguard human rights and reinforce constitutional rights for PLHIV. They have answered to, they have chosen B, to safeguard human rights and reinforce constitutional rights for PLHIV, and the answer is correct. Table number 2. You ready? What is the purpose of antiretroviral therapy? To cure HIV/AIDS, to prevent HIV transmission, to manage opportunistic infection, to suppress the virus and slow disease progression. The time starts now. Option B, to prevent HIV. Option D, to suppress the virus and slow disease progression. Option D, to suppress the virus and slow disease progression. And the answer is correct. Why is it important to start ART antiretroviral therapy quickly in HIV-positive pregnant? To treat tuberculosis, to reduce morning sickness, to achieve faster viral load suppression and prevent transmission to the baby, to help with breastfeeding. The time starts now. Option C. Option C, they have chosen option C, and the answer is correct. Yes. And in drink of my table number 4, in question, what is the recommended feeding option for an HIV mother if all conditions are favorable? Mixed feeding, cow's milk, exclusive breastfeeding, no feeding until HIV test is done. The time starts now. C, exclusive breastfeeding. They have chosen C, exclusive breastfeeding. Are you confident with the answer? Yes. Yes, the answer is correct. Table number 5. Table number 5. Your question is, what kind of testing is done for early diagnosis of HIV in babies born to HIV-positive mothers? Blood sugar testing, HIV nucleic acid testing, chest X-ray, eye test. Your time starts now. Option B. B more. B, they have chosen B, and the answer is correct. Let's move to table number 1. Table number 1. Your question is, what is the role of ART centers in the NSCP? To provide only ART medication, to provide comprehensive package of care support and treatment services to PLHIV, to manage only TB HIV co-infection, to provide only counseling services only. The time starts now.
Option B, to provide comprehensive coverage of care, support and treatment for which people are suffering. Alright. They have chosen B, and the answer is B. Adriwa after sentence in a room sounds that she has what they option. She must have table number 2. Table number 2, your question is, what is the purpose of linking ART centers in the NSCP? To decentralize ART services and make them more accessible to PLHIV, to provide only ART medication, to manage only TB-HIV co-infection, to provide only counseling services. The time starts now. Option A, to decentralize ART services and make them more accessible to PLHIV. Option A, they have chosen option A, and the answer is correct. Number 3 there, Government MS today. Here is your question. What is the goal of care and support centers in the NSCP? To provide only medical treatment to PLHIV, to focus solely on HIV prevention, to improve the survival and quality of life of PLHIV through comprehensive support services, to manage only TB-HIV co-infection. The time starts now. Option C. Option C, they have chosen option C, and the answer is correct. Table number 4. Ready? Here is your question. What is the purpose of ART preparedness counseling? To provide only medical treatment to PLHIV, to educate PLHIV about HIV and ART, and to prepare them for lifelong treatment. To manage only TB-HIV co-infection, to provide only nutritional support to PLHIV. B. To educate PLHIV about HIV and ART and to prepare them for lifelong treatment. Let's check the answer. They have chosen B. Table number 5. Here is your question. What is the role of a counselor in the ART center during ART initiation? To provide only medical treatment to PLHIV, to provide only adherence counseling, to manage only TB-HIV co-infection, to provide preparedness counseling, identity, potential barriers to adherence and prepare, and adherence plan. The time starts now. Option D. Option D, they have chosen option D, and the answer is correct. Exam nó nặng đến một thiếu đấy này. Cái này exam này tham mai. Lâu lên mấy điều. Mình cũng đi PC này hết cả nó hết người là ăn sản thiểu các cám lâu cũng phải cái gì mà đi lấy chưa. Chúng ta mà ra hiện năm đấu lên của chúng hiện năm quay mùa xia. Awareness of quay mùa xia chứ với năm một cái chuyện đấy là kìa. Cái my experience là suy là cùng sống thì câu ta chuang cần thiết là gì ra khắp còn cần doctor mà sao cái thằng đồ mai cô thì cũng sẽ tiền đạo chứ chắc thì cái này chứ biết kiểu thì khá là tốt đấy ruộng xuống thế quý chúng riêng nói cần biết sao ăn rập bóng con mình hepatitis C thì có hipec nghề từ lần thiết làm pec á
xuống tới riêng của em mà cần xiên thì ăn tầm em để thì lại ăn amai là chút việc na alo na sát tiền thì là awareness sát tiền thì là HIV cần riêng đàn cô đang làm tiền thì là với bây giờ riêng lúc nào lúc tụi các ăn xuống tới ăn thì ta ăn khá nhiều cái rằng khá ổn tàu luôn là chưa lâu ổn chín gần hết toa bên ngay chín gần hết toa tụi mà em nằm na thì cái điều kiện nó cái là bên cái nó bên cái chỗ tụi tên một chỗ ruộng kia một năm lồng vào thì chút tiền cho thì nó chung là yang mình đi lúc cần tiền nó cái gì trong vấn đề đâu sao cô lấy nó lão cổ public transport là cái công việc ăn thuốc nó cho hàng lậu về phố thì là cho với nhà cho với nhà cán thì ăn quiz mà awareness cán này ăn chín thì alo nó sát tiền thì là cần ra từ với hi thì tiền thì là sẽ ăn tiền thì là với nhà cho ăn là cũng nói là cũng nói cho mà cần nói đây hi với nhà cán thì ta cho thiếu lỗ cũng tập kan kal zel la ta ko thil koi mo ta ni ti kan sei duwa hey result kan siam chungin program sang khai de le kan man kan tu manga rui lo pel lo e na ling thei ti với cho tôi anh làm việc của mình kan kon sa do na chumi zai tu te ka soi ka kon ma chuan school ra la to ma zai ti kan omen kan omo kan ban kan tu nakina ino request do niyo kan konsa tak mai kai samabra lama kan deputy DPC dia pernah to kheng na uma upis la do ma du zong zong tu soi no toi te kan pe na chu mi hu na man zo kan konsa tana ne upis la do ma deputy DPC so ma Kujema, đây quay nào quiz cái này để ya còn tiếng về ya thì xin là anh chị em bạn sẽ làm in sổ này sản nó khác sản thì cái này cái không may à làm mà rồi sẽ đi qua sấy nó chẳng không để tiền rồi chú cần chấp tiền rồi không để cần sửa đây quay nào rồi câu đây cần sản chú để cần làm bé mà lại để sửa tu cần tìm mấy HIV/AIDS cần ngồi quỳ mê cần gì à để ngài hiền quỳ na cần sửa để cần sửa để cái tha cần đủ cái là xuân vùng ý là vùng quỳ là kha để cái kha cần dùng phải xuôi sẽ là bị cái sự nghiên cứu này còn ram ta là cái kha cũng mà về tu này phát triển cũng mà awareness thì sẽ được bên bên nào hiền của các sản phẩm tết thì các sản phẩm siêu à để với là khán cần số smart sản tết là phía tất cả những số ya ăn được làm tết thì các sản phẩm tết khác để cần xét giám đồ cái gì con để mình dùng số mặt trăng hiền thì cũng tất cả những chủ liên bên nào hiền để các mình sản xuất cái này để với các lâu tết về thì các ông không may siya no tu cha tak te e kan han sia so ba chuan chhor tu ber chu chalai ru te kan dia school participant ro te song school te intero pui nei ka sia hoina in was se na tha blog na e mange kan sara kan khopla he e khozol le se ver song da ko voi kan dun han di blog na anh nghe từ nơi mù ra trong nó trước của linh bây giờ đang cần so về anh
Robe. Masaberin nulazo thampui zai tulingan soma ani hian nakan diron lenga aro chu la thakli hot sela tuni zo chuan kan problem ka ze dan tu chu an sui le no nya nulazo thampui lab technician soma Rebbon Quiz competition Kozol district big ahun top chu kan lo thenga hun po kan mangwama ahun kharna tepo khakha concert ke naw ne nuam takin hun kan manga e along me maduna chuanin result wan na lam kan ha le em kha kan lo theng to do na ni ya o result ki o pakhat na chu kan puwa manga chuanin e lo man hi kan pe chuak ma zel me do na ni chu ho apo in thiam chu ti chuan ที่การลง
มันประคันในเราต้องพูดเซ่ปฏินับประดุมนักจุลเชลวินติการเชียร์จากได้วินกันเราอมพูดต่างตรงนี้กันที่โน้ประคันในที่โมเดลกันนี่ก็ว่าdistrict level quiz red ribbon quiz competition 2025 Kozol district Nwaya pakhan na chu model high school de I would like to call Sir Subigya SDO Sadar to give out the prize. Let model Nina and Guang Liang Red Ribbon District Level Red Ribbon Quiz Competition 2025 Kozol District Loman Patnina Dong Tu Su Kozol Higher Secondary Guang Liang District Level Red Ribbon School Quiz Competition 2025 Pathum na Loman Dong Tu Chu Government Media School to Kozol Consolation Prize Le Honorarium Minsem Sakturin AP Dr. Sunas Lausoma District Level Red Ribbon Quiz Competition 2025 Kozol District Consolation Prize Apalina or Lomandong Tuju Presbyterian English School Kozol De Hane Ko Hi Munla Jingin Local Cham Chama Alo Mami Ma Tuta Chuani Hetiang Anin Sen Sau Anti Hi TAP Kan Hi A Chu P Sanaki na lau than tel don ni call for government MS2 call for take no mem on phone ne honorarium quiz master le technical person khama pima felika local se lo mandong turin so mi chungin quiz master ni District level Duntur hi ombuka hen ho min sem chwa saktur hian kan deputy DPC samagra siksha PPC lo makha lo somila achan ve hi semin abaki PPC ro sia makan chairman kan min sem chwa sakdon ya lel shwai kloma class 11 PS Benthar Pastorate Sang class 11 PS Kozol Benthar Pastorate R Van Level Ompuya class 8 Paris Experimental School Kozol About problem ini sorry S Rao Chung Nua class 9 Paris Experimental School Kozol Lelu Juali class 8 Government Media School to Kolpur Anung Lawa Dongwapi class 8 Government Media School Kolpur Kokano Dotoa Lekan Lome Puloma Government Media School Kozol Government Media School Don Sian Lon Class 9 Government High School Kozol
ติโตโดนหลายงาถ้ากันดิสทริกไอว่าสเตทเลเวลช่วงตัวที่เพกันจูพุ่นนั่นเรามากันจับลงนั่นไล่กันเทตัวตุนไอนั่นสเลจอรินกันดิสทริกต่างลมมันป่วยหมดตักมีนนคนสักตุรินกันเบสิกเจ้านี่วันแรกตุนอาจารย์ลมจะใส่ตุรินดักตัวเตยเราส่งส่วนอีกันวันอีเวนต์เด็กตั้งแต่มีตรงไกลช่วยผู้PC เราเสียมาจุงกันลงตักสิตาที่ส่วนอีกันDAPCC Chairman กัน Deputy Commissioner พลังนักหน่วยยันโรดิ้งตะกินโปรแกรมกันเนี่ยรอนกันเทลงมาเสียIOIT SDL Sadar Pusuvigya S Chandra thank you so much for being with us here today ที่ส่วนกัน Quiz Master เนี่ยsoมาอย่างโปรแกรมboring เนี่ยนะว่าอารมณ์คนดักเตะกันลงชีนะดังอาพอการ request นั่นเองอารมณ์ติดโหลดถึงชีนะกันลงมันเนี่ยที่จวนนี้อัพวิทูพิมาเฟนิจงอาพอขันกันลงมาแต่เตะเราวงติดชีนะที่ขันโซนนั่นเองอัพหุ่นจัดจัดที่ขันอารมณ์ตุยชีนะกันลงมันเนี่ยที่จวนกันซิงมินรอนเตลวิทูผู้ PC ลงมา Deputy DPC สมักราศิชาอัตบที่มินรอนองคุยกันลงมา DEOI รอนอันนี้เห็นกันลงตัดสินนี่ที่จวนนี้อันที่ลังคันกัน Additional SP ผู้สะโพกขันมินรอนเตลคุยที่ตัวดังอันนี้วางมินอัตบมินเทนคุยเทแล้วว่าอัจฉริยะพวกกันลงมาที่จวนกันเสียมาMadam Shana สิงห์บุญน่ะมินรอนเขาเทียให้โคโซลเสียมาสับเปลี่ยนงานนักกินเซลล์พวก student ต่างๆขานิน general knowledge แต่พวกขานินเราเชื่ออุลาให้ Madam Shana สิให้ Dr. Shana เจ้าทันซามีอันนี้ที่ขาหิ้งพุ่งกันสวยชิมมาเสียมาสับเปลี่ยนโคโซ district ต่างๆนี่อันนี้มินเขาเทียกันลงเนี่ยที่จวนนี้ให้whole ทันทีไฟเต้เนี่ยเอ็งกิมไม่ไหวคุยตัวเอ็งเซ็กซ์สตาฟส่งจงอาคารลงทุกันสวยกับไม่ว่าDAPCC ที่ยินลงทุกันสวยนี่ที่จวนนี้ให้มูดแต่กับปังปามินคอยสักตัวพี่มาพี่อาทิตย์จงอาคารกันลงตักเสกคอยสักเตะองเรามาเซกันในอังโตกินมวยนั่งกินมินรอนตัวมชีนักกันลงมาที่จวนให้อภิตะกินผู้อากาศที่นั่นจงอาลงผู้กระสวยตักไม่ว่าให้ติไลกันหุ่นป่วยหมดตักเฮียมินรอน cover สักจู่ไม่ได้กับมินขานินมินรอน entertain นะเองกันมวยตัวละมาบอกว่าข้ารอนก็ฮอตเทียมลุกตุกะจงอากันลงตักเสร็จทันทีค่ะ